Ничего себе. А ваши где? У нас уже там. А там не осталось больше, получается. Ладно, фотомонтаж сделаем, все продумаем. Она бутылка тут вторых, она поменяет рисунок. Ну да, давай напишем. Құрметті достар, біздің наш ушундай лилиялар дуэті TMTV каналы премиясында жеңушілер қыздар міне нешегірек болды нешегірек болуға келді ол. Biz endi Putindan Liviya bilan tanish, bizning do'stlar Twitter bulaylik. Xalqlarimizda bek ko'p bizning uylarda ko'pchilikda ikki o'g'limiz bor, ikkimizda Liviya, ikkimizda Silava, İkimizde Şallı kızları, hem de ikimizde icad kişiler olarak birge Liviya diyeceğimi icad ederek bulduk. Hem de şu icadcımızımız bizni bugünkü premiyaya alıp geldi. Hem biz şuna bek şadız. ham bizga shu premiyani bergan biz big shot hamda oldida kelishakda yo'llanishimiz İcadcımızlarımız veririz olabilirse elbette hem de şuna aytasınızlar, TV kanalının şu Rıdama premiyası bilen kutlusunuz ki hamda sen de sağlık değil mi? Onlar yuqori o'yinlarga kirishga yozsin. Қыздар мына шулай енді шоқтай қызып кетпешінен бәлки сізге лилиялар деген екеуге шундай түркім ұйыштырылады. Mana bilasizmi, bizning big zo'r planlarimiz bor. U turkum tugul biz sonli konsert qo'yib ajinamiz. Birgalikda qolaversa. Balki biz kim bilgan, balki duetda bo'lib ketarmiz kelishibdi. Bilganingda yo oldinda uylarimiz. Демек, құрметті достар, енді TMTV каналының келесі жылғы премиясында сізді дуэт olarak көтербіз. Necha bo'lsa da kutamiz, siz kelasiz. Olaversa shoqistabız albatta kelamiz. Құттықтаймыз. Rahmat sizga, rahmat sizga TMTV kanali, rahmat. Все, болды. Как эти скороговорки. Ну, шулай керегі не жүресің? Нормально? Что не надо?